Episode leyi yi tisiwa eka n'wina hi Preview Restaurant hi kumeka a Pitori a shop number R2 a Arcadia Kingsley Center. Preview Restaurant laha ndlala yi timeriwaka kona. Xin'wana mi nga ta ka mi nga xi rivali i ku Nsuku loko a vuya jele wa ek le jele kumbe le ka brothers va kombela mali a mi ri mitirhi laya Chauke ku nga va ku ri swona swi nga mi sivela ku mi nga join competition a ni tirhangi driver Kokwani Chauke papa Pim drive ka mara ku na yin'wana nga hi tsala ikongoma vula mani yi kwini influencer yo tlela na gaza na hinkwayo gaza hinkwayo wo tiva mani wo tiva mani So the direction of face xin'we ntsena ku ri u khanya taxi hi Gucci sami ku a influence kava se a nga tumbetiwa sesi loyi yi rhanga ku yo hambi ni tona comment yi endleliwa ti-video hi leyi video se a ku endlela le ishangani gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumelisaka gaza vumenemene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga. Leyi i Shangani gang shangi yes namuntlha hi na xivumbiwa xintshwa xivumbiwa xa hosi xihakatimbi xintshwa i ri mbambu hi ku ya xibibele ya se hi le kwihi la ni ku la hi le ka timenemene ta ka gaza hey namuntlha hi fasi ku fasa hey it's fasekable eka hi nga rivali ku ri haya ka timhaka ta nkata Yesu birthday ya kata Yesu kambe ti 10 ta March ne 10 ta March ta May se njhayi 10 ngopfu ta May o jahi ngopfu and a swi nge endleli ka Mswane hi ta va hi ri kwala preview hi ta va hi ri preview hi ta va yi ri preview hi tlhela hi nga rivali ku ta va na ti-trip ti nga ta va kona ti thonyana yo ya a University of Cape Town na Northwest University va hi contactini na le Mpumalanga a va nghena na le VAT so bohi tlhelela Vetse ya tlhelela na le vudyeleni. UL so bohi ele tlhelela vudyeli na tlhelela mara mugobho swi nga endla nga tlheleli usi yin'wana loko hi ya last time ya so swi ta tika ku a tlhelela papa Pimo anka yin'wana Chavi papa Pimo then eka hi nga rivali ku ri hi fa hi votela Nsuku guys please hi va hi votela Nsuku Na hi swa ku tshama hi Nsuku yimile. u haka timbana na Gavaza a yi ngheni sweswi hi votela Nsuku tani hi Mutsonga hi va hi ri van'we sweswiwani hi va hi ri van'we hi ndlela leyo mana unnecessary va endli video yes Yes. ya i khalo ka supporta from day one mana unnecessary i khale va ri ku sapoteni ni va voni va mbali na swikipa swa ku kombeta ku vana hi voteni a hi voteni hi votela Nsuku okusala yo Nsuku i munhu wa ka Gaza sweswi a hi rivaleni ku Nsuku u le ka league yihi u rhandza mani u favor mani hina a hi yeni ya vota xin'wana mi nga ta ka mi nga xi rivali i ku Nsuku loko a vuya jele wa ek u le jele kumbe le ka Dick Brothers u le kwini waka veka mbu ku ta va ku ri papa mani papa Pimo what's up, papa Pimo all right guys name yes ni voni futhi hi ta congratulations ka ni kombela choose I fix 2 million kumbe yes ya if it's nkombela u too chuzele ka 2 million 2 million na tisola ya Gondi boy fix 1 million views ka YouTube congratulations to them ne yes Pu, 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 pu. bakosungula guys khalanga production email ngopfu to hela timali na kulo wi yo wi ingaku hi le tifilimini loko va fika va ku vekela sellotape liya yi le tifilimini ku nga vulavuli va ku kidnapa va ku veka va ku na titlambi ta kona na gembla ka gabo marimba a nga ha ri ku hluli xikipa silapaka na mpaka ku yo hwi ku endleka yini mi kona kumbe mi le ku marketeni mara ti-event ti kwini cause yes kambe leri nga hela ku ri na ti-event ngopfu ka minkarhi ya so a karhi ti se kwana yin'we nga hostiwa the way ava endlaka kona ti
ti-events last year swi endleka ti bi mali yo tala ngopfu se va swi vona a swi nga Mali yo vuyelisi tala. phela Enda vanhu va swi kota ku tani va fika yimba handle va tala va ku enda ku tala a ku tala leswi endleka ku loko endla gig hala ka va Josepha ka va Josepha loko endla gig yo nghenisiwa hi mali u to vona vanhu va tele a handle mara andzeni ku va ku nga ri na vanhu va yima ehenhla ka ti-quantum ehenhla ka ti-quantum va vona le ndzeni va vona mara va vona le ndzeni. a swi endli ka Joseph ntsena ne ka Mswana va endla na le ka magona le ka magona ni nga vona xitori le ka magona competition oh okay lava vaka mphambu vaka mphambu va dlini va nyamalasisa sweswo mara mantsem what if hakelo zaka hi vo haka timba anda va tshembisi papa pimba papa pima va tshembisi ku nga ku ri na ku hakelo hi mhaka timba okay guys then kumbe ne competition ya Kokwani Chauke mi yi voni njhani competition ya Kokwani Chauke ni voni van'wani va khe va sola va ku ithaka van'wani va nghenelelini van'wani a va nghenelelangi ti-influencer tin'wani leti a hi tiva ku ri ti ta nghenelela a hi vonangi ti nghenelela nkinga yi nga va yi ri kwini ke van'wani va ku ri it was not well organized van'wani va ku ri a va nga ta nghena hi ku tiva ku na ti-influencer ti nga ta nghena obviously mali liya yi ta ya ka ti-influencer so competition yi ti fambelisi sweswi yi nga ti fambelisa swona va rhuketelile lava nga rhuketela va ku yi thyaka a ni tivi mi kata ku yi vonisi ku yini a ku nga ri ku na ku kopelana ku vi na ku kopela va yi kuma ku mihleketo endla competition no I think no mara na mi ku ri na xijumbana mata ku loko ri na munhu kumbe vanhu lava tiva ku vanhu ti-influencer ta ka gazi ti na ndlala fika kwini ne i Kokwani Chauke ne yes vo ta ka va nga vuli ne ti-influencer to talo behind ta tsutsuma ka Kokwani Chauke ta kombela mali yes u to n'wi vona a ri ka TikTok kumbe a ri kwihi va mgobozi va ri ku dyeni ka fork and knife mara ka front page ku va ku ri mina wena mara ende hina hi ti-influencer mara vo tala va ka gaza lava ti vitanaka ti-influencer heyi a va kwati vanhu hata kwalaya kaya leyo va kombela mali laya papa Va kombela mali a mi ri mitirhi laya ka Ka Kokwani Kokwani Chauke ku nga va ku ri swona swi nga mi sivela ku mi nga join competition a ni tirhangi driver ya Kokwani Chauke papa pimba ni drive kama no mara leswi vanhu va nga twisiki ne Kokwani Chauke ne yo hi foyinela yi ku yi lava ku hi vona yes hiya ivi yi fika yi tsakela why a hi na vudyela ngopfu phela swo fana a hi fiki hi kombe mali no wo fana mina u nga yinwa 2 liter yi ri 1 Kokwani Chauke vo hi foyinela va ku ri va lava ku hlangana na hina and xin'wana Kokwani Chauke loko ku ri ku hi vo va swi tiva Kokwani Chauke ku hina hi se tshama ku hi kombela mali Kokwani Chauke vo titwela va hi nyiketa va hi xavela swakudya a hi kombelangi ku fana na van'wana TIMENEMENE mfanelo wani ku i potential i ndle video laya ku na mfana lowu a n'wi voneni hi n'wina u lava ku vulavula yini no na xivutiso man va ri yini i man a endlela Kokwani Chauke ti like Ti-poster. fly and everything kumbexani mina ni nga swi tivi laha Gaza Bosch se loko ri Kokwani Chauke I celebrate 100,000 K followers 100,000 100,000 K followers mara u ti 100,000 no no jiranya Mara swi twisisi. and remember ku ri K ne yi replace ti zero tinharhu swi loko i 100 million followers so I'm sure hi mina nga wrong a ni swi tivi ku yi follow vanhu vangani kumbexani mali lava nga enda that thing no believe swi ba vo tala ngopfu swi leswiyani ne swa ti 100 swa ku K yimela yini ni tshama ni vona na un'wana a tsale ku I think a endlela party ya 21st a tsala ku 21st K 21,000 so I think K swi lava hi endla lesson hi dyondzisa vanhu Yes. wafana na yini ray n'wana nkuma tsale ku 20 seconds 20 seconds 20 seconds 22 TH kumbexani a tsala 21 hi va a veka na ND le henhla loko ma vula leyo 21st loko ma vula leyi ni tsundzuka yin'wanyana a na swi tivi a ku ri na yini a Ambu's resort ne Yes. vanhu va khandziya ti-video vanhu a va byele ku va fa va endla ti-video va ku
22nd this 22nd se un'wana ku ri na ND kasi a ku yini 22 ndi kasi a hi 22nd 20 seconds birthday 20 oh seconds na TH yeho va ka TH no not veke ND. to ND not oh alla correct TH. sweswo ku vana ni va ta miyevula va hleketa nga mte oh okay oh kufana ku ND hayi ku TH yes ka 21 is TH Guys, swileswa yes ka 22 and mara hayi swileswa swi ka tikela vo tala. 21 i ST yo Swileswa swi tikela vo tala. Ana No, it's fine. mama you still yo hlekelela Ayu, ayihlangangi yo Hambi MT uta Andy? 22th. Titi. fine guys Okay, it's fine. Allegedly sizwe. mgobozi dyondzi maro va fatsi comprehensive school so swo boxa ngubaswi leswiwani se ku vi na influencer trend ka Facebook ne influencer trend I think is DJ Jepo Yes. DJ Jepo of course like influencer yo kala yindlu na movha na 3 million ka account ivi mina mgobozi ve ngena sina ku Teka yevula teka. And I'm ngakolwanga. uyina se ivi la loko mina ngani nyanya ngani kwi nguma ku ya se ibana wa ti influencer ta mapela phela mara kuna yin'wana nga hi tsala yikongoma vula mani Yi kuyini? influencer yo tlela Na gaza na gwaza hinkwayo. hinkwayo wo tiva mani Wo tiva mani? at least ne loko a ni te content creator to hleketela ku maybe Jojo Jojo, yes. mara okay a hi rhangeni hi ku influencer i yini ka gaza kahle mina ku ya mina influencer ne i munhu loyi a influenceaka vanhu ku va endla swa right hi ku ya mina mara na ku influencer i ku vanhu va endla yini van'wana vanhu va byala mi ku ya mina u nga ni loko u za influencer swa bad hayi a influencer ka gaza boxa xana u influencer I'm eka not No. gaza influencer u yini ka The gaza content creator. papa pimo mi yini I'm ka not an Gaza? influencer, I'm a Yeah. content creator. Okay, pastor the donation influence donation pastor influencer na why mi swi xandla a swi vule influencer pastor donation influencer ki a influencer The influencer yini? no vutisa ku influencer na Influencer hi vo bungeni in. Anga suka ku lunghiseni ka ti phone. A swazi in. A vuya a ta owner ti tavern, a vuya va millionaire. oh so Influencer hi vulavula hi vanhu valava. Va influencer yini na na wacha va influencer Yeah. a xavisa tigwana i xavisa ti Nampesu. yi xavisa tipesu, yi xavisa na ti-condom. na ti video ta porn na ti video ta porn na ti video ta porn so donation ko face xin'we ntsena ku ri u khanya taxi hi Gucci sam ku a influence Saba mhlangano anga ni Jojo la nga khoma mic Okay. anga ni nga vutisa mihlangano na yena ba sathanda isho lesikhopo ku influencer na sho why Leswi a swi vulaka swi fambelana swona. a ni va tivi mara Jojo wa va tiva ta mi byela ku i mani yeah mara maybe sometimes if you influencer vanhu ku va xava swo karhi kumbe va ya a tihotela pastor donation Okay? ya xilumani ku a ya Aya, maxaka va ma promote. white na Aya. swin'wana. Okay. Yi le ku influenceni i ku influence yes And then mara influencer se yasati ka loko ya vacation hayi loko ya ka loko ya demonok hayi okay, so ku va na okay kwala ka trend yaleyo ya ti-influencer. I think ku vi na munhu loyi okay yaleyo ya Jeppe a ku ri a va na mali muni a va na mali muni. Ni vone vanhu lava ti vitanaka ti-influencer ka Gaza lava nga na let's talk about 200k followers ku ya ehenhla vakwati va hlundzukile van'wani va landzula ku hi ti-influencer van'wani va landzulisa sweswi va nga landzulisiwa swona a ni swi tivi kumbexana hi mhaka ku mina na Ray a hi ri ku hi pusheni kumbe njhani izo ndhungo la hi zondongo ni vona se hi mata ku pikapikile lexi nga xi dyondza yina ni loko vo za va vulavula xi xo karhi if u xona we n'winyi wa swi tiva yes mara if u faneke u lwela ku u va xilo xo karhi that's why na vanhu va nga na mali ne we know ku they have money a hi fosteli ku ri yes a nga boheki ku rasa loko a fika Yo, we. loko Zuma to nghena la dukwi mi ta swi vona ku ta va na mudi yin'wanyani Yeah, because mudi we ya know ku cinca. Zuma is here hi the way se lava kwatela ku va ti-influencer ni u vo swi tiva ku a hi influencer munhu yaleyo u nge kwateli xi lexi swi tiva ku u xona i becoming ku ni become ya nchumu kasi vo influencer ku na ku you are becoming laya vo rilela la so trend liya loko ya ha famba magege xo fika tsasi swin'wana a ku mina a ni influencer u ta yini a ni influencer mina ni n'wamabindzu siku yini maybe ti-influencer i vo philana Chavi ivi
DJ Jeff fika commenta la ya va ku n'wina min'wa mabindzu lonkulu mara la mi nga va hlaya kwala a hi ti-influence ivi manager plan fika yi commenta la yisuka your hatred is escalating no yimela final stage I will respond ende ya furheka cha furheka ne sweswiwani jepa xi ringese ku xi foyinela philani a nga khomfoni u la ivi xi n'wi senda jepa xi rhange xi senda message xi ku philani loko ku ri ku swilo leswi ni nga swi tsala laha kumbe ni nga comment swi ku vavisini ni kombela i ni khomela mina a ni twa nga ku ko va trend a hi ti phushela content then philani ya ku blue tick ivi jepa a fona philani a drop so jepa a ringesa ku la ku ti komba munhu ku ri swilo leswi loko ku ri swi ku vavisini na ti tsongahata so mara swi ti komba ingaku manager he was not ready to take that call exactly so swi ve hi ndlela yaleyo ya leswaku ri ka leya ti-influencer ni yivi a hi faneke hini mina na n'wina hina hi nga ngetelela and a ka mina na n'wina hi chingela a hi ho ti chingelana so that's why swi kahle I think sometimes loko ku fika swo fana leswiya swi endla ku vanhu va emotional a hi huhi xi hina hinkwenu hayi nga nghenelisi nga nghenisi nga nghenisi munhu hi ku ta tlhavana na tiokapi tiva class ya wena so yaleyo then Valentine's matani humini laha na mhani luya ne ku na min'wani na yin'wani mhaka okay yi teki Sabi okay gaza bosha i postile ti-picture na nkata yesu ka TikTok yes ku va na n'wamabindzu wo karhi n'wamabindzu hi ku xavisa miri n'wamabindzu hi ku xavisa miri ku vulerhe sweswo wa bindzurisa xitoko xa yena a nga xavi xitoko yena u va na xitoko hi vuyena ni la ku mi hlayela self stocked ku na comment okay comment ya Gorgeous Bonga 98 lo ka maluleke ansho lo xavisa miri lo anga yena lo nga tshama trenda nyana ka ngove yena lo ka ngombalangi la Afrika seswa vanhu khoma screen wa ka maluleke so comment ihleki yirini comment hlaya biben ayo xinamuri a ni nga delete a ni tshama delete xinamuri munhu u to vuya a ta delete hi n'winyi yes hayi swi le kule na mina swi le kule ngopfu a nga screenshot na comment a yi ri kona enyamalalini mara ayi ku yini comment okay akulaveki ti allergy la comment ni nga hi swi veki hi marito ma yena mara leswi ni swi hleke a swi tsarise swona i fike a tsala kwalahaya ku kasi a nga tumbetiwa sesi loyi yi rhanga ka ku yo hambi ni tona comment hi endleliwa ti-video hi leyi video se ha ku endlela se i va ku yini na a ku kasi sesi loyi a nga tumbetiwa xikandza xi kahle na ivi va vuya yesu va hlamula va ku a xi kahle mara a nga xavisi mirhi ivi yi suka yi vheva yi sukisi loko yi vheva yi sukisi sweswo ivi va vuya va ku ri sesi wa mina va ku kwaloye hambi o xavisa matamatisi ni nga yi khomeni yi hlayeni kwala khomenteni na yona hi tona commenta endleriwa video a ku mara xikandza xi kahle mara na imdilu liya ivi mina ka ni vuya ku yini ivi we hlamula i ku a xi kahle mara a nga xavisi mirhi a ndzangi ni ku xavisa miri yena se ku endlela video kahle mara a nga xavisi miri ivi sometime a suka a ya va life fika ku ya mina ni xavisa miri ya ni hasla mina bla bla se vi xi nghele xona xi n'wi mislead xi ku ene rhele u tshama mukhukhwini kun'wana hala Alexander konani veteri a ku location ya re and mina ni tiva leya ya le Thembisa leswa Zina tshama kona a ni swi tivuru tshama ku why u la ku va ntela u la ku ndzi ni vuli leyi ni tivaka yona se ivi then xi nghena ma xi ku ya a nga na chumu
mina ni tshamini ka le Cape Town sweswani angana chuma Pakela apartment imali ya ship. Ndangu uta nruketa kusukisela that day until the 20th of March. Ya tolo ya leyo life. The 20th of March. Ya tolweni Kasi wa continue. Bakona sis akuna ku hinga ba fonela hi va byela ku ile ku hi sweswi re va tata hi kupela yena life. Problem nga va trapa pe mina kwata pe. Bakona se va ta mucaca loyiwani ivi la swi nga fika swi nhlekisa kona hi loko ti hundulela manitwa. Va ku xikatlani xakata Yesu xa xinyenyani. Uku switsongo aku swinenga swa yena swo melembe. Yo. Matani nitwambila mina baba ku munhu loyi nga huthiwa vhiki rero vanhu va 70 lo kuchingeka munhu wa mina ndlela leyo. Hi vhiki kumbe siku? Ish. Ani vankala. Ku nge vhiki ku xavisa mirhi hi siku huthiwa hi vanhu va 100. Ani vankala. Inga ku wa swi sasekisa kambe. Ile ku swi sasekiseni. Vula ku xavisa mirhi ita mukhomisa. Oh. Ta mbesuka loyi. Ku khomisiwa ava khomisiwa ya mahlweni is fine. Khale tshembisa maphorisa. Se mara lexi nga nhlekisa I ku kuvi ku ngegavazi. Afika vutisa ku ka gaza bosha na loyi. I mani mara anga pfuka un'wana. A nga se vutisa. Vona loko xi humesa la ka TikTok a ku boromu va ku nwindli va famba. A va hlamulana. And vela va huma ka. A ku rhana lo a ri ku n'wi seketeleni. A ku rhana lo a ku ri n'wi seketeleni laya. A ti ri ti lifestyle. Awu vo swi vona ku ya sham. Hi ku hina hi n'wi vone a ku xi tsanyu. A ku xi tsanyu. Xi ku va. Chawa. Mara yena lo anga busy. Yena nga busy. Nakata Yesu. Se ku caciwa loko wa nembekelwa na date kumbe ita head 20 March. Loko va free mduku. Wow. Madam Sexy, ni vona se mkata ko ifoni yiku unga hlamuli. Inga loko no nghena phela ni se mara ni yela le fana comment ku mara mina tengisiwa na hi munhu wo xavisa. So yina. Se wa vula ku wa xavisa. Wa xavisa. Ane ye nga vula. Self stocked. Cause I Angana problem ya supply. Angana supply, yes supply, yes. No to rukete ngola. Antiyangi. What the way la ka ta ku. Loko a tshamisa swo kwala vikini. Okay. Kuna wa hlamberi. A va ri ka Chavi. Okay. Lava va nga tshama va ku va ta bulusa Chavi tinyungu hi hamula. Va n'wi humesele singili ka. Va ku ni humesele singili. So a va ri le ka Chavi. Ka Chavi. Kha ku vulavuliwa ku vi na ku rivalelana ko karhi ku nga va kona. Veri va jahi ku hlamula kuna loko ni vona nga ku clip nyana yin'wana ve va jahi ku hlamula na ku rhuketela va nga zangi va twisisa. Na n'wina hi nga ta mi rhamba next time loko hi mi rhamba a ku dyeriwi lawani. Khomani screen loko ri ku mi la ku dyela. Khomani screen, touch the screen. Yes guys, loko mi invite ka podcast leyi ne. Loko mo va na luck. Yes. Hi va hi ri kahle. Hi nga ku nyiketa swo karhi but at the end of the day la hi endlela ku khoma timhaka to karhi na n'wina even after 100 years la va ta swi vona ku kuzi ku va na mgobozi kuzi ku va na tatana Mbanyele kuzi ku va na prophet Gazabosh tatana Mbanyele va ze va xava masagwadi mavoswo swi tatana Mbanyele va ze va prepariwa hi man flow wa yi nga mbala kahle ku teka sagwadi ku ri masagwadi hi xavini tatana Mbanyele Hi ta xandara VIP tshami karati nominee tatana Mbanyele na 100 years to come rixaka ra n'wina ri ta fika ri swi vona ku ri ku vi na tatana Mbanyele kokwana wa hina va tirhini va fika laha ma swi twisisa swi nga endleka ka nkarhi wa swona mi twa ingari a swi na nkoka but one day after nkarhi Mbanyele loyi mi nga le ku bleedeni a internet tshama ta nga ri yena ta mi ri ka level yin'wanyana email ya Mbanyele i Mbanyele Manjele so vana ku repeat ngopfu ni xoko loko veke loko va kula va ya tigigini a va rhandza ngopfu leswa so hiko loko risimu ri helile hiko loko va lango xo repeat yeah so i mhaka leyo so Nkuna na Chavi va lusi mhaka leyo cause
Nkuna i nga ri twi nga ri ta kuma 1000 ku va yi ka Chavi la Nkuna yi nga hlamusela yi ku yo xavela xivuxwani Shaka KFC 2 piece na xivuxwani na swi hamite na swikotela swimbirhi swa byala ivi yi fika va endla a yisa la nga ta fika yi tlela kona a guest house yi ku na loko ni pfuka nampundzu ni ti endli munhu wa mapela a yi tiva ku yi ta kuma mali yi songa u nga songa u yi guest house mara a hi ndhawu yo songini ingaku swa tikomba ka hi swi tolovelanga a yi nga swi tolovelanga a ku songiwi mina la ku twisisa ku loko hinkwavo va ya ka podcast la ivi va vuya va complaina hi ku a va twanga ku va ta hakeliwa phela na luya wanuna wa Skoni luya to lutla yes video a tlhela a joyina ka live a ku Chavi la mali ya mina se Chavi ku na ti-allergy la allegedly ni n'wi vona nga ri kahle yes na yena u endli video a hlayela ku Chavi ni bukele room ya 350 a fena ni bukele ya 1.5 ini tshembise mali muni ini xavele swakudya swa 50 rand ta nsonga swiswendle swa 50 rand se ntwisa ku Chavi hi lexi a va byela ku xona xo va endlanga va twisisa ku vona va ta kuma mali loko va huma ka next I think xo sungula a hi ku dyondzisi hi simsim mara byela vanhu loko i va rhamba ku a ku na xikwala khoma screen touch the screen rakha mashandara mashandrororo so va ve na ku rivalelana Cool. ku na Chavi a yi hostiwi hi kwele ka next mara a ku fambisa Solmakamba yes va vulavula va rivalelana va right ku va na ti-misunderstanding tete ti nga hikwalahayani so mara ku na le da munhu wa Skoni hi ze hi pfuka Skoni va famba Skoni xa ka Gaza a dya ha vangi kahle mara a dyi ri kahle ku sunguleni na a hi le do hlongorisa mamazala hi i banga mamazala hi ke ku ni tele n'wana wa mina ni tele Khoma banga. mamazala se decide ya mata dintlha masa yina ni la di landa ko ti-girlfriend a hinkwavo va ri ti-girlfriend ta nga ri a ti kahle hinkwato veri i va yimela a gedene le vuxakeni yo phenda lero ra sweswine a ro va nene allegedly dima gedeni ye le vuxakeni a giyani ende exihlangi lexi ni borhaka xo futhi swinene di rhangisa vuhakatimba ngopfu ka swihlangi lexiya mi vonile video ya loko xi tsakini xi khomi na foni xi ku I'm passing the phone to my virgin to my virgin break ya la ku tele ingaku ha khomi xivixivi a ta va na problem digital footprint I think that guy di kuma swihlangi leswo kala vutihlamuleri na swo huma ka miti yo kala milawu byi swi koka byi swi user hambi ku ri na nawu manguta munhu wo ka nga ri nene n'wina na masangu ku ma rhandza njhani allegedly leswi a swi no va lango masangu se leswi so vula ku leswi mugobhoza rhandza ku masanga nga nene DJ mhloma kan'we Timenemene DJ mhloma kan'we a va nembe leswaku ni rhandza ngopfu Timenemene a hemba Timenemene no ntwi commenting one man la ku hi veka yona kahle hi veka kahle ntwi mi ku na munhu un'wana ne u ya avuxakeni a choose girlfriend ni te hi ku vona ka mina ni twa ingaku u fika a yima a gedene le vuxakeni a ku na ku hi le vuxakeni u va u ri right wa tiyisisa rero vulavula ku leswiya hikoya mara ku na ku ni nga ya vuxakeni ni ri nene ta tleka ta khomana tintambu mara tlebi ndilo laya hi phela ka then kokwani xitanga ni yi ya hanya yes yi sende message yi sendela Size Tlhelani ku mila ku ni khomisa se ni ku hayi loko ri va na loyara hanandu mara loyara ra state mi nga ti na loyara ra state yi te ya ku ni khomiseni kokwani xitanga so ku nga va na khomakhomiwa kwala ku fambeni Kwala ku fambeni ka nga ni voni ne mi khomeliwa yini khomeliwa yini ku va ni vaposti va ri na xigangu xa vona na xigangu hi lava kha kata yeso swikwinini a ni va te kata yeso yini va swa ku ni rhuketa ni nga nhlama even though u vuya ka vona ni na posta vona na xigangu wena u hlamule kan'we no vuya hi tipost a yi khomisi ta ku lwela a machumu na chumu mara mhani luya n'wi wisise no n'wi kombelela Gaza mhani luya toloverile nga zi ni chava mhani luya i toloverile ne se mara ivi then ku ve na comment yin'wana a yi ri ku hiseni ya n'wansati un'wana ve ri n'wansati loyi ne u hlanisiwe ngopfu hi va le vukatini a za ku yini mona va tsalela ka Facebook
na hlaya hlaya bibe n'wina va ka Mabunda mi xi kuma kwini xi tiya tu ku na hlamba laya xi tiya tu mo chuza ku mi lava ku veka hlamba yihi xo ni vitanela meeting mi ku mina ni xanisa papa xichavu ni wa mhani loyi kambe n'wana wa wena hi xichavu Jojo a na n'wana mi xi kuma kwini xi tiya tu xo ni vitanela meeting mi ku mina ni xanisa papa xichavu leswi a nga ka wheelchair loko swo ha n'wi fambela kahle n'wana wa n'wina a hamba a vuyisa swinhonyetana amahlweni ka mina loko ni mi ripotela mi ni hleka mi tlhe mi yima na swona swinhonyetana swa yena swi tlhe swi kuma na matimba yo ni rhuketela mi tu ngopfu wo chuza hlamba mo chuza hlamba kumbe ta veke yini mara a vula ku va endla swin'wana mi tu ngopfu vhele munhu wo ni tshuva ni na yena ani wa n'wina n'wana a nga ha koti nchumu accident yi n'wi damage visuti leswi kombela u ntsuva baby ivi a ku mina na atswa ni endliwaku mara nga tirhisangi riti ku endla u tirhisi rin'wana rito mo chuza ku ri u tirhisi tu chuza kwala mina u ri yini mina na yi kwini mina na atswa ni tu kwalomo yena a vuyisa kwala mahlweni ka mina ende ni twa Regina a ku men no fanele ni divorce na buti wa yena hi ku swa fana na vaxanisa a ku twana la khegu ku divorce a nge swi voni shem ende mi ri ni yimele mali ya pato mi right ni ta divorce loko yi humile ya rough ke mi tu ngopfu vo n'wina loyi se i swi vonile ku vufe va byi vuyerisi se ilo vhekevheke a henhla ka wheelchair muti lowu ni lo aka na papa xichavu ni nge fambi shem Mana xichavo va rhandza papa xichavo. ve ri va yimele mali ya rafu O va tshamisiwe hi mali. va tshame mali we loko u twa ku na mali ya rafu va ka Mabunda khuzanani Va ka Mabunda khuzanani. khuzanani kwalano Tshikani mana xichavo va ya ku xitu. and loko hi nanaka yaleyo ne allegedly very i mhaka kambe socha leri ri nga lova daka maluleke disa leti a ni nga lova Mufi socha. very allegedly allegedly very family ya misa luya a yi ringesa ku la ku backslider mani lava ya vasati wa misa luya hi mhaka ku xiyisa lexiya a xi nga lovolangi se va vele vusocheni va ku hayi hina hi tiva ku u na sati loko ku ri ku a nga lovolangi a ni va swi tiva ku ta huma timali ta ku a deployiwile Eric Maluleke Derek Maluleke may your soul continue rest in peace guyu wa maxakazi wa malenga wa ku lemba rihlolo matoto ma tihuku ne hlolo rihlelo matoto ma tihuku okay and then swi tikomba nga ku family ya bot Derek a va la ku sesi luya a nga kumi nchumu allegedly even then vele vusocheni va teka sesi lava va ku hayi wena u ya lovoliwa ndhuneni ivi va ya ndhuneni sesi lava va lovoliwa sweswi hi vulavulaka sesi lava se va lovoliwini bot Derek va nga ha ri va lovolo hi mufi ni ta ku vo lovoleliwa hi state loko swi vuya kwalano hi mhaka ku veteri hina hi tiva ku misa loyi a vulavula timhaka ta ku ku na kata Yesu everyday ku na kata Yesu everyday so n'wina mi nge vu ku a nga ri na sati hi ku hina ha swi tivi a valovolo hi state i xikiza xa hina hinkwerhu isikoniwa state ta kombela nambara ya vona la ku rhanga Loko wo lova. Sani ya we loko hi la ku teka kata Yesu kambe swi vuriwa yini? ani sure mara ku danda Sata gaza hikwenu. hi va so dandzaka sesi lava va lovoliwi sweswi hi vulavulaka loko timali ti ya huma amavitweni ma vona okay it's fine a ku strategy ne mali va ta yi kuma hina hi ta kuma ndzhaka Yeah. okay Hi vuya ka mana hi xichavo. vuya ka mana xichava papa xichava se no yi heleli kwalaya va ka Mabunda a no lava ku va khoma screen sweswi hi vulavulaku touch the screen va ka Mabunda vuakatimba byi tshika tshikambi va ka timba enda hey hlonipha na vavasati va n'wina ka ndini
u nge vuyisi xigangu mahlweni ka nsati wa wena Sanyana. u nge vuyisi xigangu mahlweni ka nsati wa wena hlonipha nsati wa wena xin'wana na xin'wana lexi xi endlaku xi na mbuyelo ende loko xi endla ngopfu xi na mbuyelo Jojo wa swi twa bibele ri lexi xi endlaku ngopfu xi na mbuyelo loko haka timba ngopfu swi ta va na mbuyelo Se papa xichavo swi ta va na mbuyelo so kuna mhaka ya ku ya Juwas helele na this other girl i contact or swi serious xa swi dlini swi la ku va serious ivi swi va content a swi la ku va serious ivi jika swi va content futhi wow futhi wa ka liya ti competition ne ni vona mhana unnecessary va kha va n'wi yevula ka Gaza hey mara khom number 3 man mana unnecessary Bona swi ri necessary leswi va swi endlaka. Gaza sisinyani ni vona va kha va n'wi dulela va ku elango swilo a relax ivi ni vona na van'wana va nga xerha pastor nxavo mi hinderiwile nkarhi wa n'wina a ku nga ri na byela se ku dyela ku thava va yi trapi pastor Xavo a yi winangi na ku wina na ku tshunela mina ku khangi kangi khangi i robiwini i mavonelo ma mina okay kahle swilo leswi a ku winiwa yini ti-views or ti-likes unsure khangi ti-views ta yena ti ri mahlweni hi Hi ti-likes. ti-likes fan number 4 fan dokunanga winini khangile ka number 4 ani number 1 thabang ebe ku va mulungu ebe ku va mhana necessary ku va khangi look I'm like by Mlungu kuna mlungu nga wina. bari ku ni vonile va nguna xin'wana na xin'wana xa ku mulungu mulungu swi tsaliswe swa ku mulungu Xi vulavula xini? swi va ku va ka timbatsweni phela ku na valungu lava le krematati a giyani ya ku na valungu va le tsanini Na vile Tyrone. yes ndivona dimbali nani Na le vuxakeni va ko valungu. ne se mi la ku yisa munhu vuxakeni kamsana kuna ma Ethiopia sen Kasi se ta yevulana ndhawini. kuna se a ka ha tsakisi okay ni voni un'wana wa ti-artist hulu yi kha yevula xa makhombo hulu wa hulu why yes hulu wa hulu hulu yi tshama xa makhombo di tsala ku ku na artist yin'wana ya n'wansati a yi kuma tigigi ngopfu Yes. yi kuma tigigi mkumbeni xa makhombo wa pima ivi hulu sweswiwani yi le ka gigi yin'wanyana na yi ri xa makhombo kona se yi fika hulu yi fika yi khomete ku swi ri na vona va tleliwini na hulu ta koka munhu hi baji laya hayi laha ku ta xithopangi hi lumba mara hulu yi kona munhu loyi kumanaka na yena ka straight nkarhi wo leha ku hava ha kumana mina na hulu va nga yi holovisi kusukela after episode leyi swi nga endla mi nga ha kumani hi ke si muhumelerisi kesi yeah so guys va vi kona ivi va nyamalala swa vava swa vava va vi kona ivi va nyamalala na yin'wana mbhoni na yona kwala hi nga ta ka hi nga yi vuli vito yi vi kona yi makeupa yi nyamalala hi guys taka Gaza mina ni ku na tin'wana ti nga xota hi nga ti yevulelanga kunyana George i vone yini vhiki leri A ni vonangi nchumu. wa ta u hlamuseta ingaku u vula ele ingaku ambalanga nchumu Poni VAT. Hi poni xikombo xikahle ra va xandla Gaza boys. Hi poni VAT, hi poni VAT, hi poni 2% yar. No. Ile comment ya King Bex. okay Leya VAT mantshembi ka yi ri kona. Bona criticism leyi nga kona according to politics kahle kahle. yes Because okay a hi nge hi nga vulavuli hi budget speech lexi xi nga vangi kona xi nga ri ku kona. Xi nga postpone ku ri na ku postpone a hi swi tivi problem ya vekiwi mara hi ku ya mina that VAT thing ne it's highly impossible because loko mo tiva ku VAT yi gonye njhani hi 2018 from 14 to 15 that thing a yi lava ku wisa tiko so sweswiwani loko se ya gonya from 15 to 17 swi komba kahle kahle va na ta vula ku hinkwenu hi fanele hi va ti-unemployed ke hinkwenu swi ya vuya kwala na mabusiness hala tlhelo i payee
Hala tlhe VAT. Okay, mina na question TIMENEMENE ta mina ne. Me ka Bishop Malumane. No, loko wo hi rhamba hi ta ya. Ni vutisa mhaka ku vanhu va gaza va le ku endleni. hina hi la hi nga rhambiwangiki a hi la hi nga rhambiwangiki. Ku na comment yin'wana ni nga yi vona, speaking of Pastor Malumane ne. Un'wana Yes. a fika ku ni kombela ku vutisa swin'wana, why Pastor Malumane va yimayima na vanhu lava ni yi voni ka Chavi kahle kahle. It's fine. Mona vhiri mi hlamusela. Yi tsaliwe fake account ne, mara fake account leyi billiwa ka misa un'wanyana ne wa ka Makuleke. I fake account. Ayi kuyini comment leyi? Yi vula leswaku kahle yo sanda Pastor Malumane ku va va kha va invite Kokwani Chauke, because lexi nga xi realize ka Gaza ti-content creator tin'wana tin'wana or vanhu hinkwavo lavo tivekateko vo duma ne va le beliwa na swilo swo ka swi nga ri kahle swa devele nyana. So a hi ali mgobozi wo famba tin'anga, mara a hi kwenu, a hi fambi tin'anga hi kwenu guys. And u pfala ku i khidzama andumbeni a ya le ka Pastor So I feel like I think Pastor Malumane va nga endla xa right xa ku ri if himpela na loko ku ri ti-content creator ko tala hi influence hi byala. That's why mi kuma ku vanhu vo tala loko va vona mina ni a ni a va ni voni tithaveleni, a va ni voni mabyaleni and stuff. Loko va vona mina va twa swi hlamarisanyana. So I think Pastor Malumane swi right na ku pfa va teka vanhu lava va yisa kerekeni, because van'wani hi yo hambukisiwa kereke hi mhaka ku xava mamati za hi karhala hi tshika kereke, mara a yi hola va nga na xikwembu. So a va yi aka Pastor Malumane na loko ku ri na mfundhisi un'wana a hi rhambeni. Va vona mina mgobozi nga hi good ngopfu ku fambisa service ya kereke. Kahle ngopfu mina vitana hi ta fambisa. Yeah, as long mgobozi ka ku dio right yani ni ta fika. Mina ni munhu wa ku loko ni ya kerekeni, loko ni fambisa kerekeni I need ni nghena fasting. Loko o ka nga kumi swakudya, loko o nga kumi swakudya xisasani xo karhi xi ta kumeka. One of the two. Yeah, yo mhaka le kha la ku pfala ku na n'wana lava ku inani ve pfala ka se boha nkarhi. Se boha nkarhi. Va ka timbeni. Kata ku na swin'wana? A ku na swin'wana. Ku hava swin'wana papa Pimo? Okay. Comment leyi hi ku inana se va twa swimehlwana va hi twa kahle, mara ni ta va ba fast. Ntere u fika comment a ku yena a hi influencer i Chavi na Philani. Yini yena? Yena o va munhu leswi nga vula swona. Se i van'wana fa ku hayi swi ri wona un'wamabindzu. N'wamabindzu. Wa van'wamabindzu. Wa bindzurisa. Mara n'wamabindzu a nga va a khoma mic ka tavhenini. Xivutiso xin'wana xa kahle ngopfu. I xivutiso xi humaku. Gaza Boch. Yeah. U nga xava resort i khoma mic a tavern. Okay, xivutiso lexi xi kongomisaka magegeshi na uri u nga xava resort u heta u khoma mic yona vusiku hinkwabyo. Hi hlamule. Hlamula kwala. Kumbe a ta kunene a ta hlamula. Hlamula kwala. A ni nge bukiwi chayeni ya mina. Ya, se hi ta famba hi ndlela yeleyo. Joluya i tlambi na yena artist mi nga n'wi buka hambi ku ri na swakudya ntsena ma n'wi buka a fika a dya plate a famba ya kaya. Okay. Hanandi. Na chimbu one. Danko. Danko.